Bok, ja sam Ivica Olić, ovo je moje treće europsko prvenstvo, već sam 11 godina u reprezentaciji, do sada sam pretrčao 4 puta oko zemaljske kugle, i još ću, nadam se. Imam ja sada 2 sina, jedan 10-7 godina, isto tako ludi za nogometom, međutim ono što sam ja želio recimo da oni to imaju, da vole da trče obojica, više vole da čekaju loptu, stoje i tako. Ja zato kažem, vjerovatno je to urođeno i sigurno da ne možeš, bez obzira koliko ja govorio danas njima, morate trčati, mora ovo, ne možeš, ili imaš ili nemaš. Ja bih rekao da smo mi nekako napadači kao zvijeri koji kada uoče svoju lovinu kreću za njom instinktivno i tako i ja recimo kada vidiš loptu i kada osjetiš nekakvu priliku, šansu, jednostavno pališ motore i gas, nema stajanja. Batistuta, staro tele, za tebe je Olić Pele. To nisam ja izmislio, to su ovi moji Davorci. Kad se sjetim ko je bio Batistuta, onda mislim ipak da sam ja za njega tele. U svoje 15. godine možda sam dao 5 golova desno, i to normalnim ekipama, u toj dobi, nikada nisam zapravo ni koristio. I znači trenizima, treniranjem, godinama, individualnim radom sam naučio s desnom nogom neke stvari raditi bolje nego sa lijevom. Evo desno, vidi. Opet se vraćam na moju filozofiju da je rad i upornost za mene najvažnije. Gol! Kulen je za bavarsku kobasicu Manchester United. Forrest Gump, uvijek su me zvali Ola i onda poslije dolazili su ti nekakvi nadimci kroz moju tu trku, borbenost. Pa nisam ga gledao, mislim u zadnjih 10 godina, možda kao klinac i to, ali ne sjećam se, tako da ne bi nekakvih scena u glavi nema. Ovi koji su imali čer su govorili, a ne znate vi šta znači ocu čer. I sad sam ja dobio poslije 2 sina čer i sad sam zapravo shvatio da ta priča pije vodu, da to nije šuplja priča. Ne znam ni kako bi krenuo, zato sam se oženio da ne bi morao učiti se peglat. Moja žena bi volila da znam ispeglat s obzirom kada puno putujemo i da smo u klubovima ovako bili, uvijek išli u odijelima na utakmice Lige prvaka i tako. Ako žena nije kući, uvijek je bio problem. Muž je išao napust gužva. Ja bih rekao da, u stvari možda bi to i moja žena rekla, da sam ono pravo sa sela što se tiče tih stvari. Ženski posao ženi, a muški posao muškarcu. Ajme, vidi gaća od srne. Ovo za utakmicu on koristi, inače. To su mu sretne. Evo Nike, on voli inače Bayer, pa evo ima crvene. Znači, ispunio sam ti želju, naučio sam peglat, nije to tako teško. Samo trebaš malo da radiš lijevo desno. Sjećam se kad sam dobio temperaturu, nakon 7 dana kad sam došao prvi u Rusiju, dolazi doktor CSKA i kaže vodka i biber. Ja 40 temperatura, kakav vodka i biber, rekao ne, kaže to nema tablete, kaže nikakve, to je beton. Popio to, nakon 3 dana igru. I zabio gol, znači vodke. Nemam puno kose, znači ne trebam ja tu sad neke, ovdje malo ovako. Nikada nisam volio da crtam ljude zapravo ili nešto kad sam crtao. I u školi uvijek je bilo to, što sam rekao, sunce, drvo, kuća, cvijet. Živa bića su bila, nisam isti. Ja vam mogu obećati da vas ja i moji suigrači nećemo razočarati. Hrvatska, Hrvatska!